Bok Alen. Bog Pero. Što namjestio fazu. Jel bio van faze? Zub Pero, zub. Ne meni, pričaj ljudima šta je bilo. Pa fullo je za zub. Sad ćemo vidjeti kaj je još bilo. Testna paljada. Ne pali, a gorivo ide, osjetim ga. Čekaj, sam ja vratio bobinu. Znači, između ostalog, 528 je originalni kompjuter od D16, Z6 motora koji je u ovom autu. To je jedni komp koji imam. Tu je jedan jumper, inače koji je pukao i sad nemam ni B mapu kad vratim ovaj komp u EK. Tako da, good times. Biće da je vrisnula bobinica. Malo se rastopila, stavio je... Nego jebeni modul paljenja. Da, pardon, modul paljenja, koji kura. Teško je snimati i razmišljati. Tako da smo... Snimati i razmišljati. Nekima je teško samo razmišljati. Jako teško. Tako da je sad iz B serije, u D seriji internali su interchangeable, ali sama paljenja nisu, ako je nekog zanimalo. Sumnjam da je. Počnite sami šarafiti, jebo vas Bog. Efica bi sad trebala upaliti, ali nema ispušnu granu. I nedelja je, ali dobro, to je isto okej. Kaj da probam? Čekaj, mogu da vratim sjećicu te kaša. Odmakni se. Okej, ne? Još uvijek ne pali frajer. Ali kak može ne imat struje, Bog te jebo? Okej, stani. Vidim da nema. Ili vidim krivo? Nema. Op, stani. Šta? Se Sad zadimilo možda nešto? Ne, sad možda nije dobro. Koja pička materina. Iz videa nije u potpunosti jasno što se zapravo dogodilo, pa da objasnim, jer sam loše snimio. Dakle, pukao je jedan lem na razvodniku paljenja i znači nije jedini razlog zašto auto nije htio upalit bio taj što se rastopio modul paljenja, već i taj puknuti lem. Najveća mogućnost da je ta sjebana konekcija sjebala i rastopila modul paljenja, eto. Tak da, I sad idemo dalje s videom. Aha! Produžni. Au! Da je produžni, imam tu lemenu. Znači, uopće se ne kuži da je skuran. Da, a nisam ja to provjeravao. Da, uglavnom modul paljenja ti krep. Daj molim te, hoć da ti dam struju, to doma preli se lemom. Ništa ne vredi kad se žice su oksidirale i sad kucaju, jednostavno baka kuca. Ali evo, auto radi. I Da. znam barem da nisam zaribao motor, da nije usisao nešto. Jer ja sam se vozio bez... Da, iće ga. Kome doma? Jebom je iskusno, ajde doma. Doma? Policiju oprostimo, uglavnom, evo, došla je grana. Oni koji me prate na Instagramu, oni koji me ne prate na Instagramu, by the way, zapratite me na Instagramu. Oni koji me prate na Instagramu, a ne prate me na YouTubeu, subscribeajte. Iako ne znam zašto govorim ovdje, jer nebitno, došla je grana. I s obzirom na to da smo izvadili modul paljenja iz EK i ECU iz EK, da bi upalili Eficu, sad ja to idem sve presložiti nazad u EK, da imam auto koji vozi, idem do auspuhara da izmjeri sve, od grane nadalje, od grane pa dano, onda ćemo raditi cijeli ispuh u jednom momentu, kad dođu svi dijelovi, ali za početak staviti granu jer mi trenutno jako pušta na prijelazu između 4 i 2, idemo se baciti na poslić. Aha da, stvari sa All for Honda, to je naručeno sve. Ajmo od početka, BC Racing, BRRS type coilovers, slave cylinder zamijeniti za clutch, solenoid gasket jer tamo curi ulje ko iz slapa. U žuto ćemo motat farove, jedan slatki auspuh iza D1 Spec Tow Arm Kit. Ulje sam uzeo tamo jer je jeftinije, onak 50 kuna jeftinije mi ispadne. Ali i dalje ovo sve jako skupa. Tako da to je na putu. To neće biti u ovom videu, ću ajmo reći ko vlog, da ću proći kroz svoj dan, što danas moramo obaviti. Kad krenem stavljati aute na EK, kad krenem stavljati stvari na EK, onda ću to baš snimiti progres malo po malo i van složiti EK. Makni se, na cijelu. Modul paljenja se nalazi u paljenju, nemam dobar kut za ovo. Ajmo reći da je ovo ok kut.
Znači paljenje ko paljenje cijelo sa B serije naprosto ne paše. Ali, da, paljenje ko paljenje cijelo sa B serije ne paše. Različita su paljenja, ali internali su identični. Dakle, bobina, modul, čak i kapa, ja mislim da, kapa čak paše. Ali neke stvari jednostavno nisu interchangeable, tako da uvijek se mora rastavljati, pogotovo ako nemate hrpu dijelova. Ja pretpostavljam da imam negdje još koji modul paljenja, ali iskreno nemam pojma di i ne da mi se tražiti. Tako da ovo bilo quickie, čisto da vidimo kaj se događa, ne? I sad na EK to treba instalirati. Sam malo, moram otvoriti haubu, nemam sto ruku. To je to. Ali si naučila maloga cuku. Nešto sam sad, šta sam sad? To sam ništa, bog teba. Ovo se ne zatvara kako treba. S nekog jebenog razloga, kao da je nešto smeta. Tipa možda osmica ona koju sam ostavio tamo, jebem ti mater glupu. Sad ćemo spojiti ECU i vidjeti jel sve ok, ali trebalo bi biti. Također sam primijetio da na dva mjesta na haubi s unutarnje strane imam otiske motora, što znači da mi je motor previsoko iz nekog razloga jer ne kužim zakaj. Daj ovdje u kurac. Zakaj bi bio previsoko jer su nosači točno onakvi kakvi trebaju biti, pa sam naručio rejzere za haubu kojima ću dobiti nešto clearance, nešto sitno. Evo, ECU je nazad na mjestu, sad ćemo vidjeti jel pali najnormalnije. Check engine mi je upaljen. Zašto mi je check engine upaljen? Da vidimo koji kod iščitava. 21. Šta je 21? BRB. Zaboravio sam spojiti Vitek, to je taj kod. Idem to spojiti, onda idem u kuću malo napuniti ovu bateriju, inače neću uspjeti ništa snimiti. Onda idemo do auspuharčića. By the way, najjači auspuhar. Nema TIG nažalost, inače ja sve radim kod njega, makar je od inoxa i pustim ga da vari bez TIG-a. Znači brzinski da prođemo preko EK. Šta ću napraviti? Šupat ću motor, pofarbati motorni prostor, skinut ću prednji branik. U međuvremenu me nazvala policija za nadobudne jazavce i javila mi da je onak 12. mjesec i da neću čupat motor jer nemam svoju garažu i nemam resursa za rastavljati čitav motorni prostor i tako dalje. Pa sam odustao od te ideje jer policija za jazavce nadobudne mi je zabranila. Ovaj lip ću malo bolje pripasati jer lol. Farovi će ići u žuto. Skinut ću branik jer želim da bude jer želim da bude mat, crn. Sjebao sam se. Ovo sam isto u gloss po farbo.
Onda sam vidio kako izgleda drugi ovaj retrovizor i puno mi je bolje kad je mat ono. Naručio sam lower control arms s obzirom na to da je sve tako jako izloženo. Pa bi bilo lijepo da se neki, ono, kad čovjek pogleda ispod auta, da ne bude ovak bez veze, nego da se neki svjetluce lijepo izgleda. Skinut ću zadnji ovaj branik, poravnat ću ga vjerojatno još. Mislim, trebalo bi. Prešmirglat ću ga, isto baciti u mat crno. I iza ću staviti wing. Moj koji wing? Pičku materinu. Type 1, Predojević Type 1 wing. No, kak se zove? Lupno kukurac sad. Aha, proširene čelične felge ću staviti sa zimskim gumama. Da ne mijenjam ono, s tim da su zimske su mi onak 14, ovo su 15, pa da imam ono, sam dođem i zamijenim i bok. Aha da, Voltec, jel? Karbonski wing koji je napravljen po uzoru na Voltex Type 1. To ću staviti, neke endplate-ove i tak, to je već na rezanju. Mislim kak slažem auto, malo po malo, kroz idućih 1-2, tak ću objavljivati videe, ne? Aha, i gevinde stavljam i tako. Kažem, konkurac sitnica i nekih malo većih stvari koje će poboljšati. Par većih stvari, pun kurac sitnice koji će onak estetski i onak performansno poboljšati auto. Idem napunim bateriju pa ćemo pričati o ovom autu, jer ovo je zapravo zvijezda koja još nije zasjela. U međuvremenu sam ja održao live na YouTube-u i tamo sam objasnio u detalje, više manje, build breakdown F-ice i to. Tak da to slobodno možete pogledati, među uploadovima je live. Jednostavno po ovoj hladnoći trenutno i s obzirom na to da dan traje 2,5 stotinke, sam jednostavno u live-u to sve objasnio umjesto da stojim vani i smrzavam se. Tako da slobodno čekirate to. Dvorište mi je ono, ako neko treba balans štange za za EK ili EG, nek se javi ovo. Dolazimo da Ospuhara, malo je, a nije baš gužva, ali opet 2 popodne, previše je ovo za 2 popodne. Da sam mrtvu po pivo jer sam sjeo na nju, debeli jazavac. Ajmo Švaba. Los! Ja. Fuj. Katastrofa. I naravno da kak je tu nikad u životu nije bilo crveno. Fakat zvučim kod traktor. Nisam uspio ništa snimit, opet, zato kaj. Sam morao to brzinski tamo obaviti jer oni to inače ne rade. Ali sam ih zamolio, pa eto, dozvolili su mi. Bum, predivno. Samo ne znam baš da ću uspjeti iščupat motor. Mislim da ipak neću čupat motor, sam ću ga jako dobro očistiti, motorni prostor i sve. Ipak, to nekom drugom prilikom. Ali ovo je predivno. Iako jako je nisko i greben čitavo vrijeme. Ja čekam dići auto malo, to je to, idemo dalje. Za danas dosta s autima. To je to od snimanja za danas. Je vani mrtvo hladno i već je noć. Ja sam sad došao doma. Zamijenio sam tu ispušnu granu. Auto je već dobio dosta karakterističan zvuk. Zanimljiv. I jedva čekam ostatak, sutra idem po materijal. Pa će možda čak sutra auto biti gotov, jedva čekam završni produkt, brinem da će grmit, a istovremeno da će biti pristojno. I hvala vam svima. Kaj smo dobili? Stavio sam tohu, friend mi je rekao da sam šilteraš i hondaš, ali boli me kurac